Bamwe mu barisa abarukubinga mu itaka rya Acholi omu matemba ga Uganda bagizeho urukiko muri Kigumba omu district ya Kiryandongo bwanyuma y'obwire obu President Museveni yabahire kurwo mu itakeri okwayo. Aba barumwe abahima Abaganda n'Abanyoro kandi bagira ngu bakaza muri Acholi bagura itaka nk'abandi bantu bona okufuruka konka bariyo nibababinga. Karugumur Semba burenguruzi itaka ryanjye nagura Acholi nakumitaka Museveni yajangu tutimba tukoma amataka tutimba mizi tubikozire nyine mwente mpingiremo umwani mpingiremo kokowa hatuwe nambinga ngunyonze bantu batubinga ngo turege Acholi itaka nkasiga naruguza kandi ni Sembabura naruguza ryahaye nkatasya Acholi ne family yanjye nakora yebi byona hati nyona banambinga nyumbisigeho nzenka bagenda mu banka nefuna loan musentinale milioni 6 ngenda nesasula etaka ekazi ukaga mwana era nengoberere ebiragiro president byali atugambye nti bogule ettaka olina okulisiba sengenge wayanya olina okuteeka mu ddaamu era byonna nabikola ng'amanyi nti loan gyenalya ko kutaka eryo lyenguze project eyo gyenkoze mwetadde ebisolo byange kwengenda okusinzira okusasula banka kati banka ndi mu bulago siina wenzija sente zisasula banka tuli wano ku bulumi ente zaffe bazikuba twagenda mu Northern Uganda through a process. President watugamba we face our lands, we make sure we have water, we did what he wanted. President Museveni tukagenda kusaba we are sure requesting ntweshengereza ngo abamwe tukazo mu Northern Uganda tugira hacheyo twashira hacheyo twareba ngo we have no alternative minus doing businesses tukumanya twazo mu Northern Uganda twagura amataka baga tuguza abacuru ntukushaba ntweshengereza ngo before otaka tubinjire ukore kibanza you investigate. Dear President, we honestly request you. Abantu bagira ngu babona bwine kandi obwa hati tibine butoro beshi barukutubinga Acholi boko yabatambire konye nabaterana naronde gufuru nabakomemnwa akabarwanaho akaza bushoga akagirwanaho akagambira abashoga tunumwetengaki hakayija bemera ntwetenge bikwatsi byo kutwihemera hitwe natuturaki kazabugungo katisyorayo hati numwenda gutukoreki nabo na leta amasasa tarashe turyo muzeyi nitwa abantu bamwe abanyagiye buremezi tukagayo tutegine kitwine tukazomunso tukabonabona ijo nkaza Somalia nkakora sente nkazileta nkazinvestinga mu Acholi hati muzeyi nkayitwa bakazi abeine babanye nabo bakureberera babakayikuru abeine abana no tubinga ngutuzeyi omuntu akeconjoboza yaza heru yaterekeyo cy'emyaka 5 ya leta kasente cye yakata azimwe twayongeraho twari aroni no tubinga ngutuze tugerere mbabazi. Uganda egamba nti buli muntu wafunira emirembe wali n'okubeera ekyo kirine mu constitution ya Uganda mukyo President Museveni w'ekitiibwa tukusaba twatunda ebyaffe nitusenguka engugu ne tuzikuba mu Acholi Acholi tetubawambye ku ttaka lya bibali tuguza abalala bibali tupangisa tulina ebiwandiiko byaffe kati sawa ya lero bwogamba nti tulende tuzitwale mu Kampala ngente yabadde egule milioni 2 egule emitwalo 8 ku milioni losi ya sente mmekanga bamu tulina mu looni twasinga mayumba gaffe ne tusobola okufuna looni ne tugule ente ezo tuzirunde. Alex Mwesije orukwebembera abantu aba nagira ngo egenderwaho yihanga na ikirizo omuntu wena okutura ahantu hona okwetorora ihanga mwene ngo tubara kumanya ha bwenchi ne bababingo mu cyanga cya Acholi. Owekitiinisa President tusakuba nitutweka omukalimi habokuba itwe nkaitwe ebintu ebibuni bitusobera habokuba tukwegeireho ebintu bingi okutugamba tutunde ente zaitu tugende tukole 4 acre model baitu muzehi nyowe ndi inspired naiwe habokuba nkimanyire oyina mayiro zitaka nyingi muno okulisa kandi okukora oyina zinente zaite nyankore ezakalicho hato okugamba ito tukole 4 acre model turabye gampora mpora buli kintu kiri process Roma batajombekere kilo kimu
na Uganda omanyire nambero gihire kugihikia hano. Omukwezi kwa gatano omwaka ogu President Yoweri Kaguta Museveni akahereza abarisa b'ente 214 okuba nibaruga omu matemba ga Uganda baitu hiine abakiriyo abarikugira ngu tibaine aho kuza. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.